E 51 ngā pāmu hua kiwi kua pāngia e te mate PSA. No te rangi nei I haere atu ai tā mātou karere a Mikey Sherman ki te rohe e tino rongo ana I te kaha o tēnei mate. Ki te kōrero ki tētahi umanga hua kiwi Māori. Ko ia te taone matua mo ngā mahi hua kiwi, he oi ko ia hoki tērā e kaha patua nei e te mate, a kei waenga pū te umanga o Ōtama Mārere I aia. You're very concerned. You know, it's a serious situation and probably can become worse because we'll probably have no income if it really impacts on us and the people won't have any work. Kua toru te kautaua Home and Tapsel mā e whakatipu hua kiwi ana ki tēnei whenua. Te kaumātahi heketea mo ngā hua kākāriki e ono mo ngā hua koura. E ai ki ngā kitenga o ngā whakamātautau a te tari tiaki I te taiao, kei te ora tēnei o ngā pāmu. He oi ko te wehi I ngā tata nei toko ake pea, he raruraru. Kaore I tawhiti mai I konei I tētahi atu o a rātou pāmu e whakapaiti ana kua pāngia ki te mate, nō reira kua hutia au warākau ko te mahi nui I nāia nei he tatari ki ngā kitenga. Initially noticed symptoms of the PSA on the leaves and you sort of happened to look down the road and there was one vine that was actually dead. Kei te tautoko katoa te umanga o Ōtama Mārere I te kaupapa āwhina te kāwanatanga, rua te kaumārima miriona tāra te rahi o te pūtea kua whakaritea e rātau, engari me ori te hoki te nama ka whakapaua I te ahumahi hua kiwi. Some people will probably say it's not enough. I believe it's at least something. You know, they've recognised us as an important player in the industry. Ka puta te whakatau ki te kaupapa āwhina te kāwanatanga a te pōnei, kei te whakaaro nui te minita, ka tutuki. Mikey Sherman, Te Karere.